Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qawiyyi sultanuh, al-wadihi burhanuh, al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh, ta'ala majduhu wa azuma shanuh, al-qail walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Kullu mri'im bima kasaba rahin. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina wa maulana Muhammad Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa ba'ti'adah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahibul hajah, sahibud dakwah, tuan rumah ajunan Simuljah Teretan Abdurrahman sarang Bu Timuna juga Yumna sekeluarga ikak dinto tempat saya yari samangken kasokani sarang Gusti Allah kaangkui mabada acara pengajian dalam rangka sebuah epon dari almarhum Bukarab bin Abdurrahim. Kalaban pangarap malar muka barokana pengajian, kencerna pengajian, kencerna kelakuan bagus yari samangken sarang Gusti Allah almarhum Bukarab bin Abdurrahim sarang seteja reng sepo bangga sepona sahibul hajah juga seteja reng sepo bangga sepo abdina ban ajunan si ampon sobung umur sarang Gusti Allah ipatai ra'ah alam kubura ipa jember alam kubura selamat dari seteja seksa kubur seksa neraka, amin Allahumma amin. Ajunan bapak hadirin muslimin, ibu hadirat muslimat lebala tatangkeh seteja kaum pengajian sesami-sami imul jaki sarang Allah si abdina amul jaki tor abdina ta'zimi. Alhamdulillah yari semangken abdina ajunan ki paringi kesempatan sarang Gusti Allah kaangkui along polong dalam rangka bagus, along polong dalam acara bagus, apol kompol ben orang-orang bagus malar muka kento tetia salah setong tanda bahwa abdina ben ajunan keng ikasokani bagus sarang Gusti Allah itunya langkong-langkong i alam akhirat, amin Allahumma amin. Taritan sesami mulja si abdina mulja kitor abdina ta'zimi beda ulama ada bu i dalam kitab al-fawaidul mukhtarah lisaliki tariqil akhirah. Ulama kento ada bu innal ladzina ya'tanuna bi amwatihim bil qiraati was sadaqat qayyadallahu lahum man ya'tani bihim ba'da mautihim. Dabuna ulama kento pasir asaos orangah orang-orang si aketiaki dek ka keluargana bengesepona reng sepona si ampon sobung umur marloaki dek ka keluarga reng sepo bengesepo si ampon sobung umur marloaki lebet panapa marloaki lebet arim kerem kencerna pamausan Al-Quran, pamausan solawat, pamausan tahlil ben en lain juga keteh dek ka si ampon sobung umur kala ben arim kerem kencerna sodako maka ku laku orang kak dinto mun sobung umur ku laku orang kak dinto mun sobung umur sarang Gusti Allah bekal esiapeh orang secuken bekal keteh bekal marloaki ka orang gelak kalaban erem kerem
kencerna pamausan ben kencerna sodako. Ketika dia sahibul hajah samangken taritan Ustaz Abdurrahman Bu Timuna sareng Yumna kento marlowaki keteh dek keluarga reng sepo bangga sepo sampun sobung umur kalaben irim keremi kencerna pamausan ben sodako. Maka ku laku sahibul hajah kento keng mantaran kilan jeng umur sahibul hajah kento manabi ku laku sobung umur Allah si bakal nyiape orang si kete cuken marlawaki cuken dek ke sahibul hajah kento kalaben irim keremi kenceran sepada mun andi nak foto nasi bakal ipakete sarang Gusti Allah tandi nak foto reng lain si bakal ipakete sarang Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Tetimun abtina ben ajunan sebagai orang ceki udi yalam dunya keteh ke keluarga reng sepo benga sepo sampun sobung umur erem keremi kencerna pamausan kencerna sodako ya beni pas cokop ke sebuare petong hari pak polowari ben 100 hari setahun 2 tahun teritan kento jak saking orang udi telasena sebuare setahun 2 tahun pak polowari kento telasan. Tapi orang kento kan ada beni kero telasan melolo pak tinggi ada orang ada cuma telasan melolo ben arif perlu ada ben arif perlu nginum perlu ada maka rem kerem abdina ben ajunan cek cuma cokop pagi neng telasan melolo tapi terus aki ben arena dek remah abe si bisa arem kerem dek kebangan sepo si ampun sobung umur tetimun abe kento marlowaki dek kasih ampun sobung umur kalaban irim keremi kenceran si ampun jelas gigi puru maka ku laku abdina ben ajunan mun sobung umur Allah si bekal nyapaki beni orang lain Allah si bekal nyapaki orang si parlo ben kete ke abdina ben ajunan kalaban irim keremi kenceran si pada tadi nak foto tau satir ku betir reng lain si sarang Gusti Allah bekal ipakete ke abdina ben ajunan. Amin Allahumma amin. Maka kento parlo nah abdina ben ajunan pakun parlo apung sampung dek kabenga sepo parlo apung sampung dek kareng sepo si ampun sobung umur senau sampun sobung umur parlo isambungi teritaan apa-apa mak sagak dinto pak karena samangkin kento ampun zaman akhir derma zaman akhir dabuna Rasulullah yadhhabus salihun al-awwalu fal-awwal wa tabqa huthalah kahuthalati tamri awis syair la yubalihimullahu balatan mana bi ampun zaman ampun akhir kento sarang Gusti Allah orang bagus orang soleh kento ipon put gentong setok kalak gentong setok bagian jasa saking abu tombuan bagian persu perak bagian ras merasa dan pada ban orang mentamenan reng ko bentengan men bebeng paide tengi degeng seiciling kadek ben degeng kan bagian persu perak mula bagian persu perai cilingaki di jauh nah lai panteng ngucak ilm atena tai taber bingko marin mun bagian persu perai keng mun bagian pak kepan pak kudu degeng coba tibi senamen nabu aki kira-pikiran pak tegi mula rosak bebu tombuan kento la rosak la ken pak ibu la corak tak paju mun kabolan ken pak ibu keng nyang sara kudu ki bekas ora beja saumpama ki keto make abe tibi senamen tak pate parlo sengka senabu dadi lakar saepon put sareng Gusti Allah bagian bagus sakada bagian persu prakada saepon put ben Allah tinglepon put gentong setong bagian bagus sakento wa tabqa huthalah kare nah tinggal bagus sampun sobung pas akare pake paan derma tinggal ampun kare pak kepan la yubalihimullahu balatan ampun tak patai peduliaki sareng Gusti Allah kan Allah senamen Allah si abadi Allah si mau di abdina ben ajunan keng mun tepak ka pak kepan tak patai peduliaki ben Allah pada mendeng menamen kibu mun tepak ka serosak lebah etorot mati na tibi etorot rosa ka tibi pada ben pao mun tepak ka pao genteng tepak ka pao rumanis pao mana lagi tau sama sa kikmat talam pun ipolong kade ikaro jege keng mun tepak ka pao secek-celok mak kudu mata make masak subung ring ngalah etorot gegere tibi dari tan Allahumma sholli ala Muhammad maka takok abdina ben ajunan takok termasuk bagian
pak kepaan sapora takok tepak kebagian pak kepaan karena samangkin ampun zaman akhir maka ngiring palebur apung sampung dek kering sepo ben benga sepo sekus bagus seras meras super itu kan pada foto na pujuk saja gitu pada abtina ben ajunan andi benga sepo lambe sekeratu ka Gusti Allah maka karena abe andi benga sepo sekeratu ka Gusti Allah asampung ka benga sepo kento lebet apa cara na asampung ke benga sepo sebagus ka itu taritan lebet cara neros akila lampan olah tiben pareksani ke bagian po sepo nah panapa bur lebur na puju benga sepo sebagus mun lebur maus Al-Quran terus aki Al-Quran nah mun lebur maus solawat terus aki solawat lebur asodako terus aki sodako nah lebur nolongi orang terus aki long tolong nah tak pada tak apa teritan lah karena itu tut pada sareng Gusti Allah abdina ben ajunan kak dinto abdina ben ajunan kak dinto sareng Gusti Allah lah karena itu tut pada ben benga sepo ben reng sepo mak cakak dinto karena zaman sajen abid sajen tak bagus sajen tak say nah makanya itu tut pada ben reng sepo sareng Gusti Allah abdina ben ajunan tak ipakon nampu pada ben benga sepo nampu pada ben reng sepo punten saya tuntut panapa saya tuntut sarang Gusti Allah terus aki dalam pabagu sebenga sepona terus aki dalam pabagu sering sepona make tak pada koron rosaki dalam panah mi sekinto mun lebur rosaki dalam panah benga sepo make tak pada ipapolong iya sarang Gusti Allah amin Allahumma amin saya pun Allah ampun ya Al-Quran gitu walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' dabun Allah di dalam Al-Quran orang-orang sebagus benga sepo sekerat tu ka Gusti Allah tinggal saya pas eterosaki dalam panah benak potona eterosaki dalam panah benak potona make tak pada teritaan Jepun seki puru melarat kangkui pada sana usah tak pada keng lebur nerosaki dalam panah benga sepo maka mun benga sepo ke toku ulaku tengki derajat yajunan Allah beda jasa saking nang hotel beda nang lantai bun atas VVIP kamar paling genteng paling larang benga sepo sedangkan abdina ben ajunan jareng tak bate bagus ya beda nang isetin lobby isetin pamarkiran beda setin pamarkiran salah setin pamarkiran beda asin keng panas kamera tak pati genteng jela karena labe tak pati genteng lako keng lebur nerosaki dalam panah benga sepo maka itikani ben Allah nak potong itu itikani ben Allah ke atas ipapolong ben kamera benga sepo ipapolong ben kamera ring sepo si genteng timbul tanda tanya nak foto mator ke Allah Gusti abdina mak bisa ipapolongi kak dinto jek laku abdina tak pada tak sekelas ben benga sepo tak pada ben benga sepo panapa dabun Allah engkok mapolong ben benga sepo nah beni kangkui amul jaki ben engkok mapolong ben reng sepo nah beni keng amul jaki na ben tapi keng karena amul jaki na reng sepo nah amul jaki na benga sepo nah karena ben lebun rosaki lalampan nah mun ipapolong benga sepo na ben reng sepo na bekal bunga engkok beni amul jaki na ben dabun Allah Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad iya mun kangkui pada ben benga sepo kento malarat teritan malarat pak mi malarat apa-apa semakin gitu ben 20 tahun saya kopongkor 30 tahun saya kopongkor itu ampun cek lain na zaman ampun lambak kento mun intara kaunjengan intara jelenan debak karo jelen pas ingat cek tasbih cecer compok maka jauh abeli terita apa-apa mak abeli karena saya pikir lah karena derem masih hati kira mun tak nyambi tasbih entah lambat mun samangken intara jelenan bek jauh irok jelen pah ingat cek bede-bedeng cecer panapa pengecasan mun pah ingat cek pengecasan cecer abeli maka jauh tinggi jadi masih cas mun kok tak nyambi pengecasan lekan kayak itu napa lah lain apa kan kak dinto tahu saga selain kan kento napa lain tetilah karena sarang Allah abdi ben ajunan teh tuntut kakui pada ben benga sepo karena zaman sajen abid sajen tak bagus kento zaman sajen akhir sajen tak sae meskipun abah kento sarang Allah lah karena itu tuntut dek remah sesamangkin lebih bagus etempeng beri
laku lebih bagus eti bangsa mangken lekar kadin toh si saya cuma zaman itu sajian abgit sajian tak saya sajian tak bagus mun bangga ngantos apa deben bangga sepo melarat celok ternyata celeng mulos Pak melarat apa na bangga sepo itu luar biasa lambe Allahumma sholli ala Muhammad bujur itu beda kiai asmana Kiai Utsman selesai asmana Kiai Utsman selesai bujur tengah Kiai Utsman kak dito manabi sarang ke Zainuddin Bakri sarang ke Bustami ke Mujibur Rahman manabi takalib jalur amasyadi dan gulanya itu ambas manabi takalib Kiai Utsman selesai kak dito teritan seimaus cara nak angkui semak kak Gusti Allah kak dinto ben malam setara kata kak Gusti Allah ben malam kento maus Al-Fatihah sabenyaan 12.000 kali ben malam maus Fatihah 12.000 kali beni baca ju toju punten beni maus asela punten maus dermah soko nunggel cerita dadi 6.000 nah sekanan 6.000 nah sekacir coba dekian Pak coba deh Pak coba njek mabuk cerita mabuk 6.000 sekanan 6.000 sekacir teleber pateng telebat mun kakui pada mah macaan 12.000 pada ban Kiai Utsman malarat cek kadang mi kudu 6.000 mi kudu 12.000 abek maca satu pada kanan satu sekali bisa maca satu sekali kengki banyak ada sebereng gitu ki ambu rokok ki akolom ki neku HP ben lain nah makanya kakui bisa pada 12.000 malarat keng mun rosaki insyaallah bisa satos ibaca juk toju asela tau sasok nungkel satos ben malam insyaallah bisa Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad mangkana kan almarhum almaghfurlah rek sepo ke Nuruddin Hasbullah gitu cepon dimin pernah mator dek kemba ke Bakri gitu menteran oleh barokana ben manfaatah pernah mator mbak ke Bakri kadit to cepon ngahli aki apa namanya mana ahli maus Quran mulai ki sehata ahli maus Quran jadi telu hari hatam mana bisa bung mana bi tak banyak tamu gitu telu hari hatam sampai akhir lampon kan songkanan pakun gitu pakun maksa aki telu hari hatam sehingga tak potrana kau beter iman sakitu kakangku ya rak serak mator almarhum sepo gitu mator ke Nuruddin gitu mator ngireng mak pola cek pika-pika anu Quran na pola cek maus melolo Quran na cek ajunan lah ampun tak pate sae ampun kan song kanen ni sekon ni sahaus tekok sajian tak sae panapa cek maca kulhu debun ulama kulhu telo kali kento pada ben hatam Quran sakalian mak ikut debuna ring sepo debun abah pada bu ke Bakri kita pada bu apa cok maca kulhu telo kali pada ben hatam Quran sakalian engkok kulhu jia setojuan 1.000 cong ikut engkok kulhu jia setojuan 1.000 cong pada bu abah pada bu engkau paham bu tak tormator con ngitibi engkau ikut tilain ay melarat kangku bisa pada bentar kata bang sepok itu luar biasa cerita luar biasa seartena mun iyo koraki ka pikiran ben kemampuan orang samangken agak mustahil gitu telu agak mustahil dari jauh nah kemampuan abdina ben ajunan ben bengesepolambe maka karena kesemana ka Gusti Allah luar biasa ipamanti ben Allah karena leceh ben Allah tibi ben janjina Allah tibi kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi engkau mun kadung lebur katang kabula engkau bakal tadi kopeng ada pun Allah wa basarahu alladhi yubsiru bi engkau bakal tadi paningan lah wa lisanahu alladhi yantiq bi engkau bakal tadi lesanna wa yadahu allati yabtish biha engkau bakal tadi tanang wa rijlahu allati yamshi biha engkau bakal tadi sokona wala in sa'alani la u'tiyanna mun minta kasengko bingko ibrinna wala in ista'adza bi la waidanna minta perlindungan kasengko bingko ilindungna dabun Allah makanya pamanti ban Allah Kiai Utsman selesai secerita nak ibu 12.000 Fatihah semalam gitu mana bi beda ibu cur gitu kan kenang ring acarok lambe sekecok ring acarok pati enak orang benjam sama macam jadi banyak saya habis ke Kiai Utsman gitu minta perlindungan nyun tolong pada sepati nama beren habis ke Kiai Utsman habis matur Kiai apa abdina
nyuna tolong patiin na ben mabere kiai arapa mi patin segento nyuna tolong abdi na nyuna ngudi kiai sareng ki Osman kento bening imun tutaki aing di telem punten beni cak becaki punten beni imun tutaki cak becaan ni pokon ahli aki punten derem mah sareng ki Osman kento kana rokon bedayaden paraden rokok kento wae pon tut paraden rokok si bedayaden kento wae pon tut di keluar ben ki Osman pae lempat lastar lempat nya talaki ka ya coba mulai mana pagi coba mulai abu mun mulai peteng abdi na kiai cak abdi na Roma lebet yaden mabere ka dinto kiai paten abdi mulai abu mate mana lebih mulai selamat kiai selamat mulai tinggal mulai tarita lebet yaden Roma mabere kento yang kiseng nyeleng sing to kok bedongku curingani paten na kento sing nyeleng sing lebet yaden mabere kento ternyata si mabere kento parapan beda yaden Roma na parapan bedaya dan Roma tinggal ngatela orang sipaten naga dinto salah sipaten tinggal ngatela bangun aja pun mak beun le mayura ambu kelu ya pi kopian yang ko andi kopi banyak rokon bedeh ko si asal lai paten au beteti akolom cerita mak bisa pola paraten nageng semanti benih paraten debu nageng semat selamat debun Allah apa kuntu sam'ahu wa lisanahu alladhi yasma'u bi engkau bakal dadi lesan debun Allah Allahumma shalli ala Muhammad ke Abdul Hamid Bakir sareng ke Ansor itu sapa-apaan ke Abdul Hamid Bakir ke Bakir sareng ke Ansor itu sapa-apaan lambak jepon manabi waktuna perang sareng belente ben Jepang gitu tinggal perang ben belente ben Jepang punten tak banyak orang saya bekta cuma awak duaan namun awak duaan tinggal tentara Jepang ben belente bedayaden kita bah keluar arta dari San di arta iba keluar tinggal keluar arta itu bah tabur arta kento langsung auba tentara dari itu auba tadi tentara ben senjata nah gitu lengkap ben senjata perang kita menurut manti Allah sih manti kayak menapti ben ajunan coba nyoba nabur arta pak mun bae tabur tadi kolak ternyata Allahumma sholli ala Muhammad nah kadin to se kaparlo abdina ben ajunan abung sambung dak ka benga sepo se bagus sehingga abe kadin to lapola make abe lako tak pada tarakat tak pada mun asampung ke benga sepo sekerat tu ka Gusti Allah pola abe mi pada kerat tu ka Gusti Allah amin Allahumma amin maka dari samangken ngereng palebur nerosaki dalam pana benga sepo ngolati panggeli saya tas itu benga sepo abdi ben ajunan pasera mun tak mangki kuruna apa lalam pana kuruna ngolati tengok panapa burleburna terosaki dalam pagento ya gulaku abdi ben ajunan lapo-lapas bisa ipapolong pole ben benga sepo ipapolong pole ben rukuru ben kadin to luar biasa nikmat sesobung betesah karena gulaku bekal along polong pole ben orang-orang bagus benga sepo si bagus rukuru si bagus neng ikenengan sesobung pole tempat lebih seneng itimbang tempat kento keneng nikmat Gusti Allah keneng rahmat Gusti Allah ing kento swargana Gusti Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma amin ampun sakak dintoh tor pamator dari abdina karena ke khairul mufid kak dintoh kadia tarabu iki ampun sakak dintoh saos karena ampun abek narik malar muka saya maturaki mulai gila mentar banyak barokah ben manfaat mana bi beda benderah murni dari paparing Allah mana bi beda salana murni dari kotor ati abdina tibi ben buduna abdina tibi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.